Мен көптен түгел 2 Түркия елде, Өзбекстанда һәм Әзербайжанда эш сәфәрендә булып кайттым. Башта Өзбекстанда, анда Өзбекстан Язучылар берлегенең чакыруы буенча Мемтаз Шигърият дигән Төрки халыкларының халыкара фестивалендә катнаштым. Мемтаз дигән сүз инде ул чын, асыл дигән мәгънәдә. Монда шактый Төрки илләрдән һәм республикалардан, Россия Федерациясеннән, Татарстан һәм Башкортстанның Язучылар берлеге рәисе Айгиз Баймөхәммәтов та бар иде. Bu dünya bazar dünya, haq dost ya Allah. Bazardan bezar dünya, haq dost ya Allah. Bazarga kirib qaldım, haq dost ya Allah. Bir chetda turib qaldım, haq dost. Hasretten kan qaynab qaraygan, kun astında ko'ngrengen talayjan, bizden asıp bolashaqqa jalgasar, qalgan qaygı Alisherden Navaydan. So'nggi umid kerak. Divarlardan düşman ötkende. Kıyamet bülbülün huruşu emas, sayragani emas, tulki bo'rining. Ne gerek bizge adamның bäri artist zamanında. Kurdistan baksahı, Arıklandar doğan yer, Arıklandar babağı, Qaharmandar. Zaminge sanchilgan patsimon terak, Navoiy ushlagan qutlug' qalam. Bu dunyoni sirga ko'mib yashash kerak. Qalbga sanchib she'riyatning kuchoq. Şiiriyet festivali ул не деген сөз? Анда әлбәттә иң башта бик шагыйрьләрнең һәйкәленә чәчәкләр куялар. Без инде Navoiy һәйкәленә чәчәкләр куйдык һәм ул Navoiyның исеме астындарак үтте бу. Чөнки фестиваль үзе Navoiy дигән шәһәрдә узды. Аннан ерак түгел Нурата дигән калада да булдык без. Монда зур чарада Әзербайҗаннар, Кыргызлар, казаклар, тагын башка Төрки халык вәкилләре бар иде. Һәм Әзербайҗаннан, Әзербайҗан Язучылар берлегенең рәисе Анар Рзаев, Рәсүл Рза дигән бик Әзербайҗан шагыйре, мәсәлән, аның әтисе, ул үзе дә бик олпат, өлкән язучы. Аның 85 яшь тулган көннәр һәм аны бик зурлап тәкъдир иттеләр, аны кытладылар. Үзбәкстан хөкүмәте исеменнән, Үзбәкстанның президенты Шәвкәт Мирзияев исеменнән дә һәм әлбәттә менә шу фестивальдә минемчә төп игътибар шу Анарны тәкъдир итү булды сыман. Ләкин бездә, мәсәлән, Айгиз белән икәү шушы фестивальдә чыгышлар ясадык. Татар әдәбияты турында, башкорт әдәбияты турында сөйләдек. Һәм ул шактый кызыксыну уятты. Чөнки соңгы менә бер 30 елда безнең мәсәлән татар әдәбиятының үзбәк әдәбияты белән багланышлары шактый кимегән иде. Мин үземнең беренче тапкыр Үзбәкстанда булу түгел, мин анда студент чагында да булдым. Аннары 33 ел элек 1990 елда шулай Үзбәкстан Язучылар берлегенең чакыруы буенча мин Ташкентта, Ташкентның читендән дә Дүрмән дигән язучыларның иҗат йорты бар. Шунда бер ай булып Navoiyның 10 газәлен хәзерге татар теленә аударган идем. Анда шулай бик күп Төрки халыкларының шагыйрьләре катнашты. Барлык Төрки халыкларын дисәң дә була. Шул гагаузлар, дип әйтик, чуашлар, якутлар. Һәм ул китап булып нәшердә ителгән иде Navoiyның юбилеена 91 елда. Совет вакыты бит, ул вакытта Мәскәүдән дә Александр Еременко дигән шагыйрь килгән иде, хәтеремдә украиннардан һәм белоруслардан. Һәм инде барлык СССРдә яшәгән Төрки халыкларының шагыйрьләре. Ул вакытта Төркиядән вәкилләр юк иде. Бу елгы әле күптән түгел булган фестивальдә Төркиядән дә кунаклар бар иде. Минемчә бу мондый очрашуларның файдасы зур. Без бит инде менә татар хикәяләре антологиясын нәшер иттек Мәскәүдә рус телендә, Төркиядә, Анкарада төрек телендә һәм Әзербайҗанда Әзербайҗан телендә. Мин инде сөйләшеп кайттым казаклар белән, кыргызлар, үзбәкләр белән.
Bu Tatar hikayeler antologиясын аларның tilinde de çıkarу meselesinde ortak fikirge kildik sıman gelecek gösterir. Hem elbette biz de alarның şu hikayeler antologиясын antologiyada indi elbette uzun eserler kirmiyor antologiyalarga. Anda indi onun bitlik hikayeler. Lakin ol barabir edebiyatın Hindi edebiyatı eken qaysı yoldan barganın gösterip tura menimçe. Şuna göre anasın mene Özbekistanda barıp düşüge yok Taşkent hava yolunda aeroportunda meni karşı aldı. Andagi Şark Yıldızı degen Zvezda Vostoka rus tilinde de çıkıyor. Jurnalının baş müharriri Sirajiddin Rauf. Onlar zatı birişler arasında var idi. Yaşlik jurnalının baş müharriri Nurullah Çora. Mene alar bilen biz engemeleşkende elbette mene alarının basmalarında Tatar yazıcılarının eserlerin hem indi Kunavaşı Karakaşı degендей Özbek yazıcılarının, hazırki Özbek yazıcılarının birlikte eserlerin Tatar tilinde, Tatar jurnallarında çıkarı turunda da seçtik. Bu ilimteler Sayıt vakitinde şaktı tığız idi, nıgı idi. Min eli hatırlayayım, Özbekistan Yazıcılar Birliği reisi Abdullah Aripov'un Kazan'a kelgenin ol indi 2016 yılında vafat bulgan, onun muzey yurtunda gördük biz. Hem bu Nevai'nin gazellerini tercüme etkende bizim indi kurator deb aytırgan şu proyektning yetakchisi Muhammad Ali degan shoir idi. Ol hazır Özbekistan'ın xalq yazıcısı, onun Aksak Temir turunda alar indi Amir Temir di trilogiyasi dünya ko'rgan. Ol Amir Temir fondunun yetakchisi ekan hazır. Onun bilen uchrashuvda bek ko'ngilli bo'ldi. Hem Qozog'istondan Qozoq shoiri Nasibek Aytuli şulay qatnaşkan bolgan mena şu 33 yıllık tercümesinde Qozoq tiline indi ol hazır Qozoq tiline audarganını tercüme etken audarganda men Qozoqçarak aytam Nevai'nin gazellerin. Onun bilen uchrashuv şulay bek ko'ngilli bo'ldi. Yaşıgis geçti. Hatta men hali bir kiş Dürmende Özbek yazıcılarının ol elide icad yurtu eken yaşligimizleri bo'ylab da yirdim. Şulay yaşlı xatireleri uyandı. Qozoq yazıcısı bu Nasibek Aytuli degenden onun bilen siylashib ketgach köpten tugilgan bitta Roza Tufetulovaning romanı Türk tilinde de çıktı, Rus tilinde de Qozonda hem Parijda Fransuz tilinde çıktı mene köpten tugilgan hali. Onu anda bitine Gülsem Kamalova turunda ul roman Çistay Şanı'nın kızı bek onun gımır yolu bek liberatli, kızıklı, Hocagali de ol ana bağışlangan Mekjan Cemavayev degen bir en büyük şagirdir megan 20-ci asırdağı ol indi repressiyalangan zamanında yaş çağında Ufada Galiya medresinde okugan Galimjan İbrahim'in şagirdi bolgan. Hem onun en birinci kitabı da Kazan'da neşr etildi. Galimjan İbrahim bizning şagirdining kitabın Kazan'da bastırıp çıkara. Mene ol Gülsem Kamalova revolütsiyansın Tatarlar bizinde mene revolütsiyanın davulları siyip taştı da ol Kızılyer şehrini, yani Petropavlsk'a barıp elege bizning ailesi bilen hem училище, okutuşlar hazırlaytırgan училище oku yurtunda okutuşu bulup işte yanın direktörü bulgan Mekjan Cemavay. Hem ol goşik bulana. Goşik bul elbette platonik köngül gerek bilen çünkü o vakitte indi Gülsem Kamalova turmuşta ol Galimjan Akşurin degen Akşuralar nesilinden bulgan bir körenikli Tatar kişisinde şulay keyifde bola. Hem Mekjan Cemavay özünün mehabbetin şiirlerinde bildi yani. Gülsem Tutaş, Gülsem Hanım degen dep indeşken şiirleri gacayip lirik poezinin en yukarı bir örneği bulup tura menimçe. Şuna göre men Nasibek aytdim. Bunu Qozoq tiline tercüme ettirge gerek. Çünkü Mekjan Cemavayev bilen indir beylenişte bolgan şahıs bizning ataklı Hatın kızın turmuşuna bağışlanan roman Qozoq tilinde bolmaska tiyiş. Rus tilinde, Türk tilinde, Fransuz tilinde. Hem ol riza boldu. Mene şunday neticeli sileşüler buldu bu festivalde.
festival biter çeçekler heykelge çeçekler koyuda kulunu bulgap şiir söylegüne tügül anda anın küp niye neticesi menen şuşu üzara söyleşүүлerde tügerek istel yanındagı engemelerde başkarıla. Munda Üzbek yazıcılar bilen tügül bütün Türkiye halklar şolup mana Kırgızlar, Kazaklar bilen elemtelerinin nogotu işede menimçe başkarıldı. Şolay mene Kazakistan yazıcılar birliginin reisi Ulukbek Devlet bilen de antologiyalar almaşı turunda biz kiliştik. Allah berse ol da gamelge aşar dep oylayım. Andan soň men Kazan'a qaytyp bir-iki gün turuga Azerbaycan'a gittim. Anda meni çakırdı bütün dünya Yaş Türkiye yazıcılarının birligi, İntigam Yaşar anın reisi, Yaş Şagireli. Elekina'nın mene turagası, şerefli turagası, yani şerefli yetekçisi. Bizning Tatar yazıcılarına tanış, hazırki Tatar yazıcılarına tanış, köyümüzün dostu Akbar Kışalı. Hem ana 50 yaş tolaydı 5 aprelde. Benim anda barum, tip barum, elbette ana kutlav üyeliği bilen, ana mertebelev. Tatarstan Devlet Sovetinin Ferit Muhammedşin'i imzalagan rahmet katan alıp bardım. Tatar çapan alıp bardım, Tatar tübeteyi. Bu şolay menimçe tege mana şunday zor üyelik içerisinde zorlav, alalav bekmek tesir etti. Azerbaycanların üzerine de hem kelgen konaklarga da, kelgen konaklar bek köbeydi. Azerbaycan kardeşler her vakit müstakillikning azaplık için kurashning eng olg'i saflarında barganlar. Hazır isketçe, hatırgetçe, Ahmet Rasulzadeler, Topçubaşılar, başka bir kuşakisler. Elbette bizim bütün Türklerden de bizim Tatarlardan Hüseyin Sultangaliyev, Kazaklardan Mustafa Çakayev, Sayın Demet, Kırım Türklerine Kırım Tatarlarından Şolay Çobanzadeler, hem başka şahıslar iskeçe. Çuvaşi'den Marina Karyagina, Yakutya Sakhadan Gavril Androsov, Habrız diye biz anı üzerince. Onlar var idi. Irak, Türkmenistan'ın yüzünden, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, hatta Kazakistan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev'nin kengeçlisi şair Malik Atarbayev kelgen idi. Hem bu büyük zor bir beyremge evrildi Azerbaycan küleminde. Çünkü ana devlet küleminde istirdiler anın bu yübeli merekesin. Anda her vakit bizim bilen Azerbaycan Milli Meclisi'nin yani parlamentinin medeniyet komiteti reisi Ganira Paşayeva bizim bilen girdi, her şarada katlaştı. Biz şu Milli Meclis'te de içraşuda bulduk, yani parlamentta. Şuna göre büyük iktibar üzerindeydik. Tağın bir zor şara menimçe bir anarşı min kelgen çegineli bir atmada ötmegen bulgandır bizning Azerbaycan tilinde hazırki zaman Tatar hikayelerinin antologiyası basılıp çıktı. Hem benim hikayeler jıyıntığı Ak Yapançalı kart. Şuşu iki kitapını Tatarstan'ın Azerbaycan'daki vekilliğinde takdir etip oldu. Anda bizim vekilimiz Murat Gadırşin katlaştı, hem çıkış yasadı. Bu kitapların çıkarıda ilişkileri bulgan şahıslarga rahmet katları tapşırdı, çiçekler tapşırdı hatın kızlarga. Men de Kazan'dan rahmet katları alıp kelgen edim. Şolay Tataristan Devlet Sovetine rahmet katın Ganira Paşayeva'ga tapşırdım. Çünkü ol şu bizim Tatar Azerbaycan bağlanışlarında zor rol oynuyor. Hem her vakit bizning edebiyatga xayrxoh kishi, hem o bizning edebiyatni biladi. Mesela onun tarixga yazılgan Azerbaycan Kadınları degan kitabı çıkan edi. Şu şekillerde şolay yok. Anda mesela bizning Hanife Malikova degan Tatar kızı bulgan edi. 19. asırda zor bir mektepte Tatar mektebi dep atalgan, başta Azerbaycan mektebi dep atalgan. Anda ol medir bola, hem bir köp
Aның şәкіртлер арасында Әзербайжанның бик күп атаклы кешеләре чыккан. Һәм алар аны онытмыйлар. Аның турында да менә бу китапта бик тәфсилле мәкалә бар иде. Анасын менә шушы Гөлсем Камалова турында сөйләдем бит. Аның белән бергә укыган Петербургта Бестужев, югары Бестужев курсларында Мәрьям Якупова, шулай нидән була Бакудан. Һәм ул да Әзербайжан балаларына белем бирү, мәгариф тарату өлкәсендә бик олы эшләр бик зур эшләр башкарган һәм әлбәттә аны да алар истә тота. Аннан соң Терегуловларны истә алыйк. Мәсәлән, Мөслим Магомаевның әбисе шул Терегуловлар гаиләсеннән бик аларның композиторы Гзаир Гажибековның да хатыны менә шушы Терегуловлар гаиләсеннән алар бер туган кыз туганнар булганнар инде. Алар аларның барышын да беләләр һәм шулай Совет вакытында безнең элемтәләр шактый нык булган. Мәсәлән, Самый Долгунның Сожали турында әсәрен беләбез. Тәрҗемә итүләрдә Тукайны инде белмәгән төрки юк. Ләкин шул 90-нчы еллардан соң 2000-нче еллар, 10-нчы елларына кадәр безнең элемтә шулай гизеп торган иде. Менә бу Әкбәр Кышалы, Илгар Төрек һәм башка шундый Әзербайҗанның башка әдәбиятчылары, язучылары һәм безнең тарафтан да тырышлык белән ул элемтәләр кабат яңартылды. Һәм менә мин Әкбәр Кышаланың юбилейына Казанда Татарстан китап нәшрында басылып чыккан Дәрвиш сүзе дигән китапны да алып барып тапшырдым. Аның кирәклеген мин яздым. Аны тәрҗемә итүдә безнең шактый гына шагыйрьләр, аеруча яшьләр катнашты. Ленар Шәйхнең өлешен дә әйтми булмый. Шуңа күрә бу очрашулар бик минемчә нәтиҗәле булды. Без яңадан менә шушы бер-беребезне тәрҗемә итү турында сөйләштек. Kitaplar çağırına değil, gazete, jurnallarda bigərək də bizimizin kazanış bulan ədəbi əsərlərini xalqa təqdim etdiyi məsələsində bu menimcə bik gerek. Xalqlar dostluq, ədəbiyyatlar dostluq ədəbiyyatlar idi Sovet vaxtında. Bu hələ bu menimcə bu hər vaxt aktual. Çünki ədəbiyyatlarının bir-birisi bilən yakın beylənişi, yakın bağlanışı ol xalqlar bilən dostluqni təmin etüdə də zor rol başqara, onun yardımı zor. Çünki ədəbiyyat aşa, ədəbi əsərlər aşa xalqның yaşa öyrəyi üçün xalq fikrini bilib bula, bir-birini yaxşı bilsən, əlbəttə yaşa ödə köngüllü həm tatlı yaşarga bu bir zəmin, yəni neyiz.